Ni inshuro nyinshi twumva ijambo umupira atari uyu bambara ahubwo ari umupira wo gukina tuzi nka football, volleyball, netball, handball n'ibindi nk'ibyo kabone niyo twaba tudafana. Hari abantu benshi tuzi bashobora kwanga kurya, kunywa kubera ko ikipe yabo yatsinzwe. Urukundo rw'umupira rwaragiye rugera no mu bana bato. Hari umwana ukura yumva azaba Messi, Ronaldo ndetse n'abandi. Ese umupira tuzi bakinamo umukino bakoresheje amaguru ni ryari wadutse? Wahimbwe na bande? Ukwirakwiriye mu isi gute? Ni gute waje kwemerwa nk'indi mikino yose? Nitwa Ruso Amahoro, niwe ugiye kubagezaho icyegeranyo ku bijyanye n'umupira w'amaguru. Mu busanzwe amateka atubwira ko ku nshuro ya mbere uyu mukino wakiniwe mu Bwongereza hagati y'ikinyejana cya 19 mu buryo bw'ubunyamwuga. Gusa abanyahanga banditse inkomoko y'uyu mukino bavuga ko Abongereza nabo bawukuye ku mugabane wa Aziya bashyira mu bikorwa byabo bya buri munsi ndetse barushaho no kwamamaza cyane. Ikirenze kuri ibyo baranabiharanira. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyitwa Football History, bavuga ko urugero rwa mbere ruzwi nk'umupira wifashishwa mu gukina nka ballon wakozwe bwa mbere ari uw'abantu bo mu Bushinwa bakoresheje bifashishije urutare bashongesheje. Barukoramo ikintu kimeze nk'uruziga bahera ko bahita umupira wo gukinwa n'amaguru. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi hashize imyaka irenga 3000. Muri icyo gihe cya kera mu Bushinwa uyu mukino wakinwaga n'amakipe abiri atandukanye, ariko bagakina mu buryo bwo kuvunana batibagiwe no gutsinda. Iyo warangiraga kapiteni w'ikipe yabaga yatsinzwe yatangwagaho igitambo ku mana yabo. Umukino wa mbere w'umupira uzwi urimo no gutera imigeri tuzi nka sinabyaye wabereye mu Bushinwa hagati y'ikinyejana cya 3 n'icya 2 imbere y'ivuka rya Yesu. Uyu mukino wari uzwi ku izina rya Chuju. Chuju wari umukino wakinwaga n'amakipe abiri ariko akinira mu kibuga cya mpande enye. Gitangaje nuko uyu mukino waje gukwirakwira mw'isi yo muri Aziya birimo mu Yapani kandi bikorwa mu buryo bw'imihango yabo. Umuco wo gukina umupira w'amaguru ukozwe mu rutare wavuye mu gihugu cy'Ubushinwa ujya mu Bugereki. Naho batangiye gukora imipira yo gukina bifashishije ibikoresho bimwe na bimwe bagendaga bahuza tuzi nka shred mu ndimi z'amahanga. Icyo gihe bamaraga kubihuza byavagamo ikintu kimwe bakagihambiza imisatsi y'abantu bapfuye ubundi bakagikinamo uwo mukino. Aha hari mu kinyejana cya 7. Naho mu kinyejana cya 9 uyu mukino watangiye gukwirakwira ku isi bitewe n'abimukira bavaga muri Aziya bawuzanye mu gihugu by'i Burayi nko mu Butaliyani. Mu mujyi wa Roma ya kera uyu mukino watangiye gukinwa gusa ntago washyizwemo imbaraga kuko waje usanga indi mikino yari isanzwe nk'imikino njyarugamba. Ahagana mu kinyejana cya 11 aba baturage b'i Roma bari bamaze kumenya gukina iyo mikino, nibwo batangiye kuwukwirakwiza uragenda uragera no mu kirwa cy'Ubwongereza cyitwaga Britannica. Abongereza batangiye kujya bajya kureba aho abaturage bari baturutse Roma bakiniraga umukino kugira ngo babigane ndetse barebe n'uburyo umukino ukozwemo. Nyuma yaho nabo batangiye kuwukina ndetse bahindura imikorere yabo. Inkuru yemerwa cyane ivuga ko uyu mukino wageze mu Bwongereza mu kinyejana cya 12. Muri iki kinyejana imikino isa n'umupira w'amaguru yakinwaga muri no mu mihanda y'Ubwongereza wari uzwi nka rugby. Ikintu cy'ingenzi cyaranze abantu ba mbere bavumbuye umupira w'amaguru nuko imikino yarimo abantu benshi kandi yaberaga ahantu hanini mu mujyi itandukanye. Ku kinyejana cya 17 mu Bwongereza aho umupira w'amaguru wari umaze gufata indi ntera bakinishaga abantu bake mu kibuga bitandukanye na mbere bakinishaga abantu benshi. Icyo gihe abantu batangiye kwiyumvamo umupira w'amaguru cyane ku buryo wakinwaga cyane. Nkaho ibyo bidahagije, leta y'Ubwongereza yahise ijyana umupira w'amaguru mu mashuri. Ubusanzwe ibintu byari biribujijwe kubera byarangazaga abana. Muri icyo gihe imikino yakinwaga mu mashuri y'Ubwongereza yahise ibibiri, ni ukuvuga rugby na etoni. Etoni ni umupira w'amaguru wari utaratera imbere mu buryo bugezweho nk'uko tubyita football. Itandukaniro ry'iyo mikino yombi ni uko rugby ari umukino wakinishwaga amaboko ariko etoni akaba ari
umukino wakinishwaga amaguru. Kuva mu kinyejana cya 15 amakipe y'umupira w'amaguru yaduka nta kipe n'imwe yari ifite ubuzima gatozi. Ibyo bigatuma kumenya ikipe yaba yabayeho mbere bigorana. Gusa nubwo bimeze gutya, bamwe mu bahanga mu by'amateka bavuga ko ikipe ya mbere y'umupira w'amaguru yashinzwe mu mwaka w'1824 ahitwa Edinburgh. Icyo gihe wasangaga amakipe yose yashingwaga atari ay'umwuga, ahubwo yabaga ashingiye cyane ku banyeshuri babaga bashaka gukina. Ikipe ya mbere yabayeho mu buryo bwemewe n'amategeko ifite ubuzima gatozi yari iyo mu Bwongereza yitwaga Notts County. Yashinzwe mu mwaka w'1862 n'ubu iracyariho. Mu ntangiriro z'umupira w'amaguru wakunzwe kwigaragazamo cyane amakipe n'amashuri ya leta, ariko nyuma hajemo kwiyongeraho amakipe y'abakozi, ibintu bitandukanye cyane ndetse byagaragaje n'impinduka, ndetse ubona ko n'abaturage na rubanda batangiye kugiramo uruhare. Iyindi mpinduka yagiye ikurikirana no gusakara k'umupira w'amaguru nuko amakipe amwe n'amwe yemeye kwishyura abakinnyi beza kwinjira amakipe yabo, ni ukuvuga kugura no kugurisha abakinnyi, maze umupira w'amaguru utangira gukinwa kinyamwuga ku isi. Mu myaka y'1880 ubwo imikino imwe n'imwe yari yaratangiye kuba, inyungu zagiye ziyongera ku rwego rwo hejuru, kuko bamwe aho bakiniraga wasangaga bagurisha amatike yo kwinjira ku bantu babaga bashaka kureba umukino. Mwaka w'1885 umupira w'amaguru wabigize umwuga wemewe ku mugaragaro nyuma y'imyaka 3 hashyizweho ligue. Muri iyo ligue yakinwemo amakipe 12, nayo yaje kwishimira imitegurire yaryo kuko bahabwaga icyizere ko haziyongera n'andi marushanwa. Bitewe n'uko iyo mikino yashingiwe mu Bwongereza, igihe kinini amakipe yaho niyo yiganzaga cyane. Nyuma y'imyaka ibarirwa muri za 40, amakipe yo muri Prague, Budapest na Siane nayo yatangiye urugamba rwo gushaka uburyo bwo kwinjira mu Bwongereza kugira ngo nabo bakine, bitewe n'uko uyu mukino bari barawukundishijwe n'abamisiyoneri bari baragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amarushanwa ya mbere yabayeho yashyizweho n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza FA, nibwo ryari rikimara kuvuka. Ryashyizeho irushanwa rya mbere ryitwaga FA Cup mu mwaka w'1871. Umwaka ukurikira umukino wahuje amakipe y'ibihugu abiri yakinnye bwa mbere, ni umukino wahuje Ubwongereza na Scotland, aho warangiye amakipe yombi ganye 0-0. Icyo gihe uyu mukino wabereye Hamilton's Crescent, ukurikirwa n'abantu 4,000. Nyuma y'imyaka 12 umupira w'amaguru utangiye gukinwa mu buryo bwemewe n'amategeko genga FA mu mwaka w'1883. Amarushanwa mpuzamahanga ya mbere atangiye kuba. Irushanwa rya mbere ry'amakipe y'ibihugu ryitabiriwe n'amakipe 4 ari mu Bwongereza, Ireland, Scotland na Wales. Umupira w'amaguru wari umaze igihe kinini mu Bwongereza, ariko buhoro buhoro ukwira mu bihugu by'Uburayi ndetse no mu bindi bihugu byo mu isi, cyane cyane ku mugabane wa Amerika. Umupira w'amaguru wakomeje gutera imbere, maze abanyaburayi bahita bashinga mpuzamahanga cyangwa se impuzamashyirahamwe igomba kuyobora uyu mukino. Impuzamashyirahamwe y'umukino w'amaguru ku isi tuzi nka FIFA, Federation Internationale de Football, byashinzwe mu mwaka w'1904. Icyo gihe ibihugu birimo Ufaransa, Ububiligi, Denmark, Uholande, Espagne, Sweden n'Ubusuwisi byahise bishyiraho umukono ku masezerano agomba gukomeza uyu mukino no kuwegurira FIFA ngo iwugenge. Ubwongereza hamwe n'ibindi bihugu bibarirwa mu bwami bw'iki gihugu ntabwo byinjiye muri FIFA gitangira gukora, ahubwo bo kuko bumvaga barahimbye umukino, bumvaga badashobora kugandukira iyo mpuzamashyirahamwe. Aha hari mu mwaka w'1904. Kuva muri uwo mwaka FIFA yashingiyeho, ibihugu bitandukanye byatangiye gukina shampiyona zabyo, naho shampiyona y'umupira w'amaguru mu Bwongereza niyo yabayeho bwa mbere. Ndavuga ko yashingiye mu mwaka w'1888. Bitewe n'amikoro y'amakipe yagendaga agura akanagurisha abakinnyi, umupira w'amaguru wahindutse ishoramari ndetse ugenda unatera imbere muri byose. Mu mwaka w'1908 umupira w'amaguru wemewe ku rwego rw'isi na Komite Olympique.
mwarakoze cyane, turabashimiye.